Kıyınçılıktın bari büttü. Senin ubağın keldi. Gülzat Mamıtbek'ten жаңы dolbor. Milyoner bol. Жақында. Алдыға мақсат қой. Bir ғана өзіңе ишен. Ошондо ғана ийгилик сени коштойт. Жашоону өзгөртүүгө мезгил келди. Азыр чоң проект жаралып атат. Стань миллионером. Bir миллионер бол. 3 тилдүү чоң проект жаралып атат. 300 киши катышат. 300 Кыргызстандын ишкерлери катышат. Алардын үстүндө уже миллионерлер турат, аларды үйрөтөт. Гүлзат Мамытбек начинает новый проект, который называется «Стань миллионером» на канале НТС. Hi, my name is Jim Mathers in Millionaire Ball, the reality TV show, and Gulzat Mamıtbek